Wala bafethu, igama lami uCobela Inkosi Mwakazulu Sibongo, all the way from KwaNongoma. If it's your first time in this YouTube channel, please mntanasekhaya ngicela ukuthi ulike le video, ucomment and make sure ukuthi uyasubscribe and also you press the notification bell so that you be updated ngaso sonke isikhathi if sifika ne video entsha. Indaba ezinhleke bafethu ukuthi umfowethu lo ebesiposta ivideo yakhe lo behlukumeza ubaba wakhe ngathi utholakele uyasichazela kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngendodana yakhe. Cabanga uyise. Uhlale boshwa. Lo mfana uhlale boshwa kodwa akakaza gwetshwa. Akaza gwetshwa. Mhlawumbe mayizoqala ukugwetshwa manje. Ngoba bengimboshipile last time. Ngimbophele yona i-domestic violence. Hayi lo mfana lo ngokuthi usehlale wahlala 7 weeks ewesibili. Ngacabanga ukuthi hayi okusho ukuthi mhlambe manje usefundile. Hayi Ubeboshwe uqala mahlala 7 weeks. Ubeboshwe okokuqala ukuthi ahlale 7 ehlale wesibili hayi wesibili beko okokuqala bengakazayi. Wakwasebenza before. Ukusebenza okuncane nje ukubamba lapha nakhona emsebenzini akanayo discipline uyabo abe sithola ukuthi umsebenzi uno code 14 ubana kodwa uhleli code 14 wakhe yabo ma angabe ethola umsebenzi akwazi ukuzwa instruction inkinga yakhe enkulu instruction akakwazi ukuyizwa kalaleli omunye umuntu akamlaleli omunye umuntu yabo nje behlula mina nguyise kangakanani ke ukuthiwa umuntu nje uyabo hayi manje inkinga enkulu ngiyafisa ukuthi ngathola usizo la ezoke asetshenzwe khona akwazi ukuthi afunde ngoba mina sengidlulile ngifuna ukuqamba amanga sengidlulile and uma wakhe washona ngo-2012 ngihleli naye uyabo unezingane ezimbili zabafana uno-12 omunye uzohlanganisa u4 akazi nokuthi izondliwa ngani lezingane yabo bedimanda nje ukuthi ufuna ukuyibona ngoba ufuna ukuyibona ingane yakhe kade ihlala around corner undawo okusuka la uyalapha mhlawumbe about 1.5 kilometers engayi koyibona ngabe uhamba ngenyawo yakhona yabo kwakona nje bedimanda ufuna ukuthi ufuna ukubona ingane yakhe kube qamba amanga bengakayi la yabo manje futhi angikwazi ukunika umuntu uyimoto yami ongahloniphi akahloniphi nangendlela nje babutula ayifuna ngayo le moto indlela ayifuna ngayo ukuthi unikeze imoto nabanye uyabanikeza phela ngithi imoto yakho uyayikhethela imoto uyayikhethela ubani ofanele umnikeze no sibona ukuthi asingenelele njengeinsizwa silekelele babutula sibonisane naye mfowethu ngoba kwesinye isikhathi insizwa zizwana kancane uma ixoxa zona kodwa futhi okunye sizokwenza ukuthi uma ephuma la sizocela ukuthi ke simthathe akaye lapha esikhungweni sethu kwaNongoma asizukumncenga ke sizomthatha njengensizwa ngoba uyinsizwa ukuthi uyinsizwa unamandla ukuthi adelela ubaba wakhe sizomthatha nathi somthatha njengensizwa asishayani ke thina asizukumshaya sizomsebenzisa uzosebenza ngoba lento le unamandla amaningi angawenzi lutho ufuna la yakwaphungula lapha sizoxoxa naye uma ngabeke ukuthi uyeyisa insizwa zodila naye kodwa uma kuukuthi nje mhlawumbe ukhona ubuhlungu ngoba ungathola ukuthi kungenzeka nje umama engekho mhlawumbe ukhona okwamlimaza ngaphakathi abanye abantu bantekenteke thola ukuthi ukhona okwamlimaza ngaphakathi uphethe leyo nzondo yokuthi walimala ngaphakathi angazi kodwa sizokuthola thina lapha njengoba eseneminyaka ewu34 umuntu osengako baba ufana ngabe nomuzi wakhe ufana ngabe nomfazi wakhe ufana ngabe nezinto zakhe so isizathu sokuthi alwele nawe into yakhe sengezelwe wena akwenza umqondo sizozama ngayo yonke indlela ukulekelela uNkulunkulu asipha amandla nje ukuthi ilinge ingqondo yakhe abuye azoba ngoba kubuhlungu kabi ukuthi wena ubukhula indodana engakwazi ukuthi uyini ngoba amathemba akhe akubuzo phela ingane amathemba enu njengoba babethabile manje makuyithi ukuthi sinibulala ngoba phela maye kuhlupho yakubulala ukubulalisa ngenhliziyo siyokusabona ukuthi sizinsizwa asingenelele nazo zonke ke insizwe eziningi ezinye eziyingxenye yalomsebenzi engicabanga ukuthi ezinye ibambekile nje namhlanje kodwa ezinye nazi khona sizoqhubeka ke sikweseka hayi ngiyabonga kusho ukuthi ke
mayigwejwa la yeah mayiqeda isigwebo sakhe ngoba bazomgweba yeah bazomgweba yeah ya kufanele futhi athathe ukugwetshwa Yeah. babemgweba mayiphuma yeah ngiyamthatha yeah ngoba uzobe vele sadinga futhi sizobe ayolungisa. simvakashela nakhona la sizoba nohlelo la lokukhuluma nalabo abelokhuza amaphoyisa lawa abheka bozona ibohle ukuthi sibe nohlelo lokuhlala sihlale simvakashele sizokhuluma nabo sibe simlungiselele ukuthi noma ngabe isikhathi singana nabazomnika sona kodwa azi ukuthi ulindo eyithi ngaphambi ukuze ezokwazi ukuthi akufanele aphinde emxhaphaze. Uyazi lompana lo ubedla ama-drugs wadla ama-drugs ngisemncane wawadla ama-drugs mina ngiqala ukwazi kahle ukuthi uyawadla mhlambe waqala ngabe eno-16 ngicabanga kodwa wayesewadla kakhulu esekude mhlambe ku-20 uyabo lompana wadla ama-drugs usewayekile uno-3 years ewayekile ngokwazi kwami ubhemisango kuphela notshwala wayebephuzwa notshwala isidawa wayeyabona wayiyeka yonke leyo nto wabuye umuntu engathiwa sona kodwa idiscipline ayikho inkinga yakhe idiscipline mawuhlangana naye la wena ungamazi umuntu oright kabi mawungamazi inkinga abaningi nje bathukile mase bembona ukuthi lo kanti unje abanye ke bayamazi ngoba khona lapha kuma comment abathe primary school wawunje namanje akukashintshi ngangabonike phela mina ngoba ingane isukise esikoleni mayibuye sesekhaya yabo alright yena nje uhlaza lompana akunawo umthelela ukuthi umama wamspoil umama wamspoila mina bengiyisosha ngiphume ngihambe nomsebenzi ngibuye kodwa hayi kakhulu umsebenzi wami bungademand ukuthi ngihambe kakhulu bengihamba leso sikhatshana mhlambe u5 days ngibuyele ngisebenze ngibe ngihambe uyabona uma wakhe wamspoila kakhulu cabanga sepensionini manje angikaze ngibe ngiphumule ngino wa 8 lo nyaka ophelayo ngikupension akaze ngihlale kamnandi umfana uyabona angazi kodwa sibonga baba thina wena ukuhleleka kwakho ngoba indlela ayikudelela ngayo lo mfana wawungenza noma yini angenza noma yini kwanga sibonga leyo discipline yakho nje yokuthi uyicabangela ukuthi uyabona nje ngabe uwo la ejele siyajabula nokuza ukuthi kanti futhi kade usebenza lizwe kubalekile ukuthi ngempela uphumule ujabulele ukuphumula kwakho ingakho sathi sizinsizwa haya singenelele ngoba phela thina owethu umsebenzi kakhulu njengensizwa nomthetho development foundation ukuqinisa imiqondo ufundisa amadoda ukuthi kubaluleke ngani ukuthi sihleleke thina singamadoda kube yithi esihlelekile ukuze kuzoba lula ukukhomba indlela ukuthi izalibheke ngakho kwakheke izwe ngoba uma ngabe kungakhekile ebaleka ayisekho leyo siyabonga sekubuyisayo baba ngoba sibonile sesiyibonile inkinga sesibona ukuthi ake sithathe isinqumo ngoba kulokhu sikhala sithi silinda amakhosi nawo amakhosi amanye awazi awaboni wona yabheda njengabo ukuthi amanye atholakala ezintweni ezingabonile manje ke yithi sizokulungisa lokho ngokuthi sibuyise unembeza bese kuvuka kuya phambili kodwa nje umsebenzi kumele amadoda abuyelwe isithunzi okokuqala okwesibili nawo ufuna abe nolwazi ukuthi kufanele enzeni so ke kuzoba lula ukuthi kuyeke phambili kanjalo kodwa siyabonga sompisi ukuthi uyiphathe ngoba le nto yayinzima wawungenza noma yini la ngiyenza ngiphethe ummese nje bekhuluma kanje uyabonga ngoba ngangiqoba something lapha ekitchen uyabo base ngiyathula ngoba ngathula ngathi lento afuna ukuyenza ngoba ngabona mina ukuthi lento afuna ukuyenza uyena ozobonaka imkhonto izobhenga kuyena nangempela kwenzeka kanjalo hayi kunjalo njalo siyathokoza.